Salibonani ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Salibonani ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu olomusa, Thixo olothando, osihlanganisileyo ngesabatha lona leli elingakaze libe khona. Isabatha uNkulunkulu asinike lona. Cabanga ukuthi umhlabeni wayehlangane ngesabatha eliphoseliwe njengaleli. Eze ethi ngathokoza lapho besithi asihambe endlini yenkosi. Kumbe wayehlangane naleli sabatha elinjengaleli lapho ayesithi khona, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Angikwazi ukuthi wayehlangane naleli isabatha kodwa kukhanye ngani wayethokozile. Waze wathi yena futhi angifuni ukusuka endlini yakho, ngizohlala endlini yakho kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Siyamdumisa uThixo ulothando kakhulu, uyasinaka njalo uyasikhona. So namhlanje siyathakazela selibona 2010 manje. Ukutshalana ngizali uthakide kunjani? Vele mama yani bakudala ngoba uJehova wayiqhubula ikhanda esiphambanweni. So uthakide uchelesile namhlanje kusuku lokuthokoza. Siyabonga uJehova ngomusa wakhe nothando lwakhe. Sithanda ukubonga uthungameli kukamama wesisibanda osiqoqileyo sabuya kuyona leyi ndawo ngendlela eqakathekileyo. Sithanda ukubonga uthungameli kukamama wesisibanda futhi. Sithanda ukubonga uthungameli kukamama wesisibanda ngale eyini usuku lolu ubengani eSouth mhla 25. Ubengani mhla eSouth mhla 25 ukutshala nokuthokozelela lokho okuhle okukhulu. Eceleni kwakhe khona Mrs. Jacobs, Director Mrs. J, onguye ongisincedisayo emsebenzini ngale eyini. Abalethela sibafuna ukuthi amen. Amen. Siyabonga. Sibonge kakhulu le team lethu elilapha uMrs. Umadule Mrs. Ndlovu. Sibonge sisonke ufuna ukhetha isikole Mrs. Ndlovu phakathi bethu. Siyabonga ukuthungamela kwakho. Sithanda ukubonga uNkulunkulu sivumelene ukuthi lo mhlangano sizoze libhadale lutho. So thina sizasakhala ukuthi konke kubenele. Angitsho lethu. Ngoba okunye kumele kube ngokwamahhala. Angitsho. Okunye kumele kube ngokwamahhala. Okunye lapho kubhadala. Angitsho. Kodwa usadalele khona lapha umthungameli ukhanyile. So kodwa ke siyabonga ukuthi uvumile ukuthi khangeke adinge lapha akhuthuze lapha yikho kunje engani uNkulunkulu engayenzela kahle. So besifuna nje i-demonstration ukuthi emathetheni ngeneni sibenza amahala. Amen. Ukwazi ukuse conference phakathi. Lokho kulenza ukukhuluma lokwenza ngale iPostland. So lokho enza ukukhuluma ngale sikwenza ngale iPostland. iPostland omunye umthungameli wabomama wayekhuluma nomunye umthungameli iPostland. Wayekhuluma nomunye umthungameli wabomama ekhaya ngeke ngijongile njani. Utujongile ngijongile ungajonga wena umthungameli department yemali. Akenza ngale iPostland. Ungajonga njani umthungameli department yemali? Bekho wenza umthandazo obhadalwayo bethu. Prayer breakfast ngibhadala. Ubona ukuthi izinto zakho sizakunika ikhat. Lokho ukukhulumayo kwenzakale eZimbabwe noma lesisibanda zethu. Kwenzakale eYugoslavia. So ngenze ukuthi umoya weYugoslavia ungabuyela. Uphelele khona ngale eYugoslavia ngegama likaJesu. Siyabonga kakhulu. Ekade ngakangena enkulumeni yami. Inkulumo yami isiqalisa la
Siyabonga uNkulunkulu lami engasikhokhelela asenzele kahle. Ngifuna ukukhuluma amabala amathathu. Amabala esilungu lawa amabala mangaki? Mathathu mangaki? Mathathu amabala lawa esilungu ngizawachasisa ngesintu asithandazeni. Baba wethu sezulwini manje lidumise elakho igama. Nanti eliyithuba njalo liqhakathekileyo. Sithanda ukubana sikunxuse ngendlela eqhakathekileyo. Masiza xoxisana ukuvula wona lo umhlangano izinto zona lezi ezintathu eziqhakathekileyo. Sengazathi ke ungaphakama igama lakho laziwe lithande kuyo yonke imicabango. Njengoba wena unguwe wedwa okumele uhlale enhliziyweni yabantu, ungabikho umuntu ohlala enhliziyweni yabantu ngaphandle kwakho uKristu Jesu. Sivula inhliziyo zethu masiphenya izwi lakho elingcwele. Kwelihle igama lomfelo Jesu. Amen. Inamabala amangaki? Mangaki amabala andi? Mathathu. Kuthi nginezinyana ezintathu engizazibala. Ngizaqala ngeyokuqala indinyana ethungamela ebaleni lethu elokuqala. Indinyana yokuqala umsambulo isahluko sika-3, ivesi lika-7 nevesi lika-8. Ibala lokuqala yibelaleli esikuthele ngalo. Nje sikuthele ngani namhlanje? Celebration. Sikuthele ngani? Celebration. Bala lokuqala u-celebration. IBhayibheli lithi lona nakuso isithunywa sekandla lasePhiladelphia bhala uthi lezi zinto utsho ufakazi ongcwele oqotho olesihlithilelo sikaDavida ovula kungavali muntu avale kungavuli muntu. Niyazi imisebenzi yakho, khangela ngimise phambi kwakho umnyango ovuliweyo, njalo akula muntu ongakuvala, ngoba kunamandla amancinyane njalo ugcinile ilizwi lami futhi awuphikanga ilizwi lami. Inkosi kusise kufunda kwelizwi layo. Baba lethu lokuqala ngubani? Baba lethu lokuqala? Ibandla lasePhiladelphia yilo ibandla lapho amamishinari aqalisa ukuphuma khona esiya lale aze azokuwa eza kuzwekazi le-Afrika, afika eKapa ngale babuya baze bazokwakha eSolusi Mission. Ngenxa yalokho iBhayibheli lithi lona uThixo ubekile an open door. Ubekile yini? Umnyango onjani? Ovulekileyo phela. Ungaqoqoda umnyango ungavulwa kuyadanisa ngitsho, kodwa ungaqoqoda umnyango uvule kuba lani lokutshalala lokuthokoza lokuthakazelela. Ngakho ngalesi sikhathi okwenzakalayo uThixo esizulwini uthi yena kulento engiyenzileyo kusithunywa sebandla lasePhiladelphia ngithumile yena omethiye othi engavula kungavali muntu. Umuntu lokakumela ngimvumele ukholise ngedwa. Asikholise ngisothi othi engavula kunganjani? Kungavali muntu. Nguye ngimthumileyo. Ngingakuthuma amasango evangeli azakhala agcwale kuyo yonke indawo. Ngakho-ke kulethuba lokuthokoza abanye sasihlezi la sasishaya indatana sigiga amadlozi, kodwa sihlezi la bakubone lokhu Jesu asenzele khona usikhululile. It's time for celebration. Isikhathi sokuthokoza. Abanye asasihlezi lapha yithi kanye esasisebenza singosithunywa, sithunywa nabosangoma, kodwa manje sesithunywa yinkosi yamakhosi. It's time for celebration. Ithuba lokuba sithokoze. Abanye bethu esasihlezi lapha yithi esasingamabele endlela sibathatha esitaladeni sibasa emakhaya ethu, kodwa namhlanje asisekho lapho, sesisendaweni engcwele. Sesibathatha lapho bakhona sibasendlini yenkosi. It's time for celebration. Asize ngivumele ngikholise yedwa lokho. Sesibasa endlini yenkosi njengenkosi yamakhosi
nomusa wababusi naye owasithungamelayo wasibona kusukisela endulo esehlile wenza lapha emhlabeni wachiya ubukhosi ukuze thina sibe ngabahlengweyo. Kwenzakalani wayesemthonjeni ngalesiyana sikhathi siyabonga ifikawo seligilikayo kade ngababoni labo bangama wayesehleli emthonjeni esehleli emthonjeni uthi kumama wana ngiphe amanzi ngiphe yini amanzi ngiphe amanzi ukuze nginathe ukuyipuma indaba yami ibe mfitshane. Umama wathola amanzi ayengekho emthonjeni. Yabona ungathola amanzi ayengekho ungathola amanzi ayengekho emthonjeni ungathola amanzi ayengekho emthonjeni usuthola amanzi avela kuwo umthombo. Wayethola amanzi ayengekho emthonjeni kodwa esethola amanzi avela kuwo umthombo. Wayethola amanzi ayengekho emthonjeni. Amanzi lawo amthuma ukuba kithi bangene phakathi kwedolobho. It's celebration time. Uyani idolobho ngibona isiyabona obaba ethi wena usondoda kunendoda ngale mthonjeni wena usondoda kunendoda ngale mthonjeni. Indoda amadoda lawo athi asomadoda njani ethi hayi ngani lizona mama wabona amadoda belandela umama lo kuyemfama. IBhayibheli lithi lona uJesu waphakamisa amehlo akhe wathi amasimu anindile amhlophe namabele owayebalethile wayelahlile ngibekile isango elivulekileyo phambi kwakho. Ibala lethu lokuqala bobani ibala lethu lokuqala celebration. Ibala lesithuba ibala lesibili. Unfortunately, ibandla lePhiladelphia lalandela ibandla leLaodiceya. So wena yena ngithe lapho. Futhi kulo uyaphezulu sesisehle. Asisayi phezulu sesiyamabi. Sesiya phansi. Ngisafunda inyanga eyodwa. Sikulo sika 3 iverse ka 20. uJesu ubeselizweni kodwa kuverse ka 20 kuthi phandle kwelizwi. Alihamba nami mina evangelini lasePhiladelphia uye kade kuvulele isango kodwa evangelini laseLaodiceya uvalele phandle kakho kuma program. Mina ngiyedwa la sisesekona ibala lesibili ngu-corruption. From celebration to corruption. Sokonakele sekungene ingcekeza lapho kade kuhlambuluke khona. Sokulempungumo lapho kade kungela solo khona. Sekulokubola lapho kade kuhlambulukile khona. Sekonakele lapho kade kunithithi khona. Izinto kazisahambi kuhle. From celebration to corruption. Usangenzakala ukubona uJesu lapho ku prayer breakfast ngoba yindlela edinga ngayo intwana yakho. Mina ngiyini uJesu. From celebration to corruption. Usangenzakala ukubona uJesu lapho ekuthumayeleni kwami ngoba yikho lapho engithola khona idumo. From celebration to corruption. Nomnya wangcwele story. Angwazi ukuthi siqiniseke kangakanani. Abantu babehamba ngebhasi besiya ekhaya, yafika yawazi amabhasi emakhaya. Yafika esitolo driver wangena ngale emva. Waqalisa ukudla. Abantu baqalisa ukukhonona bathi bona lapho sekule problem la. Bonke abantu basebefuna ukuhamba sebedinga udriver kasabuyi. Wabuya umunye indoda owayedula ingqondo. Engakagcini ingqondo wayengudriver. Engakagcini ingqondo wayengudriver. Asehleli afika phambi kwakhe. Engakagcini ingqondo wayengudriver. Namnyana ebona ibhasi. Into kwinto lokhu ngeke ngakudriver lokho kwinto. Lokho kwinto lokho ngeke ngakudriver lokho kwinto. Lokho kwinto ngakudriver. Amakhiya ayekhona khona lapha yana. Wafika wavula isibhalo. Wathana ukhwela wayithi nje ham yaduma. Bonke abantu bathokoza ukuba udriver usefikile. Wayishaya ibhasi wasinyane nansiyana iphuma. Abantu bathokoza kakhulu.
babethokoza bengakwazi ukuthi sekune-corruption. Sihlobo zami ezithandekayo, umhlaba lo wawudrayiva nguJesu esisa ekhaya ezulwini. Kodwa abazali bethu bokuqala basuka ku-celebration baya ku-corruption, banika izihluthulelo kudrayiva umsathane. Ibhasi isisiya ayisali ekhaya, uhlale bayitshaya bayibuyisela lapho eyayivela khona. Kulokubana ekhaya bayibuyisela bangenisa esihlahleni, abantu bangiphonya benanzelela ukuthi baphunjwa kudrayiva oluhlala. Mina ngikwazi ukubekhamba nabantu. Ingenzakala sihlobo zami ezithandekayo ukubana siyaselebreta kodwa udrayiva kesuye. Kungenzakala ukubana siyathokoza kodwa intokozo yethu kayisiyo. Kungenzakala ukubana sithi 30 years kanti 30 years yokusuka ekhaya kunokuya ekhaya. Kungenzakala ngakho-ke sihlobo zami ezithandekayo kuqakathekile ukubana nxa siku-celebration i-corruption ingapheli. uJesu kumele avule. Yithi uJesu kuSamuel 3 verse 10, bheka mina emnyango wenhliziyo yakho ngiqoqoda ngoba sekune-corruption. Ngifuna ukubana ngingene phakathi kwenhliziyo yakho. Ngifuna ukungena kuma-program e-church yakho. Angikho ngiphansi. Ngisesekhona namhlanje. Balalethe lokucina. Balalethe lokucina. Celebration, corruption, balalethe lokucina. Sambulo isafuye sika-4 ivesi lika-1. Lithi lona ilizwi likaThixo emva kwalezi zinto ngathaba. Lina likhona yini? Izinto zokuvalela uJesu phandle. Izinto ze-corruption. Izinto zokungahambi ngendlela yasezulwini. Izinto emva kwalezi izinto. Lithi lona ilizwi likaThixo, ngabona khangela umnyango uvuliwe. Lina bantu balikholisa into. Kanti usicina umnyango unjani? Sicina umnyango unjani? Kuvaliwe uJesu engaphi? Ephandle. Kodwa uJohane uyasuswa phansi lapho kulomnyango ovaliweyo asiwe phezulu lapho kulomnyango ovuliweyo. Abakubona abakuswazi. Umntana ukuvalela umnyango awusongileni yempilo yakhe. Susamehlo akho phansi uwase phezulu. Umnyango uvuliwe phezulu. Susamehlo akho phansi uwase phezulu. Umnyango uvuliwe phezulu. Uthi emva kokuvala umnyango phansi ngaphakamisa amehlo ami balaleqina lithi lona elevation. From celebration to corruption. Emva kwe-corruption there is elevation. Kulokuphakamisa. Uphakama phezulu emva kwalezi. Abona umnyango uvulekile ezulwini. Lelizwi lokuqala engalizwayo nami njengophondo likhuluma lisithi yeyela lapha. Kweyela lapha kungaphi? Lapha kusezulwini. Enyekela ngaphi? Ezulwini. Xa siphakathi kwe-celebration ngabona usukhathazwa yi-corruption. Khalela i-elevation. Ungakhalela i-elevation. Umhlabeleni wayifisisa kahle i-elevation. Wathi ngizophakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lami luyavela phina. Luyakuvela kuye uJehova owadala izulu lomhlaba. Yena kalifuma ukubona umnyango lokho luthele. Wayifisisa kahle umhlabeleni. Wathi abanye bathemba izingoni, abanye bathemba amahashe. Kepha thina sithemba igama likaJehova. Wayifisisa kahle umhlabeleni. Wathi noma ngidabuka esigodini sothunzi lokufa,
intombi yakhe nodondolo lakhe kuyamthokozisa. Angidivorce uNkulunkulu ngizohlala endlini yakhe kuze kube nginaphakade. Wayisisisa kahle umhlabeleni wathi iqonde indlela engilayo iphela zonke izinsuku ibuye okhulekayo Nkosi yilise phezulu. Ayithola kahle umhlabeleni wathi kukhona umthombo wegazi ofela emhlabeni lapho izoni ezijikelwa khona sihlambulule. Wasisisa kahle umhlabeleni wathi yena isela elale nayo naliku elevation point isela elale nayo laphaka ukubona amandla emsindiso. Nami ngingafanele noma ngikucorruption, nami ngingafanele noma ngingahlambulukanga, nami ngingafanele ngibe ngohlengweyo xa ngisesigabeni esinjalo. Ngakho-ke izihlobo zami ezithandekayo, namhlanje siku-celebration singahlutshwa yi-corruption. Phakamisela amehlo akho kuJehova, ngoba yikho lapho okumele sibe khona. Jehova olomusa lolothando, nxa ngibiza umfundisi uJidu ukubana asimemezele, namhlanje ngifuna utamemezele. Yakwazi ukuthi umemezelane, yakwazi ukuthi umemezelane. Umemezela ukubana i-corruption ayinamandla phezu kwethu. Yakwazi ukuthi umemezelane, umemezela ngendlela eqakathekileyo ukubana uJehova osiholayo nxa inyawo yaphansi ivaliwe kunomnyango ophezulu ovuliweyo ongeke wagqiba muntu, ongeke wavala umuntu. Uzasikhulekela umntaka Jehova ngalawo mazwi. Thanda ukumemezela ngegama likaKristu Jesu ukubana 30 years celebration in the midst of corruption. uNkulunkulu uyasiphakamisa elevation. Siyakhuleka. Baba wethu othandekayo usezulwini, manidunyiswe liphakanyiswe lapho igama. Siyabonga Nkosi ukuba lanxa singafika ezingeni lapho esivala khona isindiso yethu, wena welule izandla uyasibiza usibizela ukuthi senyuke sikhangele phezulu lapho kulosindiso lethu khona. Baba othandekayo, kungenzeka ukuba kunengi okwehlela impilo zethu. Sathane usidonsele emva, usathane usenze sabheka lapho kungelasindiso khona. Yagcwala i-corruption ngitsho nasebandleni, yagcwala i-corruption ngitsho nakubatshumayeli, yagcwala i-corruption kubobaba nabomama odade nakubo bonke abantu. Kodwa siyabonga ukuba wena unamandla ukubana usibize usenze sikhangele phezulu, ngoba kulapho kulosindiso lethu khona. Siyabonga Nkosi ukuba lanxa okhokho bethu baphambuka, lanxa driver eselihlanya, lanxa konke sekonakele, kodwa lokhu ulomusa. Sikuthele khona la ngoba ulomusa kithi, sikuthele khona la ngoba uyabekezela, sikuthele khona la ngoba uthando lwakho lude luyamangalisa, lukuthelela izoni kule njongo yokuzisindisa. Baba othandekayo, siyabonga ukukhuluma ngomthungameli wethu, siyabonga ukuba sesiphakanyisele kuwe lapho umnyango othi ungavulwa ungavalwa futhi. Siyabonga ngoba uyisindiso yethu. Esikuthelayo Nkosi, yikho nxa siphakathi kwale celebration sengani singeke sakuyela emva, kodwa sikhangele phezulu, sale sikhangele phezulu, ngoba masinyane nje izawukhala icilongo ubabize bonke abangakhangele kuwe ubusubasindisa. Udumo lobukhosi nokubonga kakube kuwe Nkosi, ngoba ufanele weza kulomhlaba ukuzosindisa okulahlekileyo. Lanxa silahlekile, kodwa ukhona ukuba usisindise. Dunyiswa-ke empilweni yethu nxa sisondela nakuwe. Amaprogram wonke azakwenzakala kuyonale indawo ngabe isibusiso kithi, asenze sikhangele phezulu, singalangazeleli i-corruption, singalangazeleli olunye umuntu, kodwa sisale sikhangele kuwe, ngoba kuwe kukhona isindiso. Dunyiswa manje uze kube nemilandeli Kristu